Video nadzor onesposobljen. Je li ovo zbilja nužno? A rekao je da moramo sve snimiti. Moglo si onda baš infracrvenu ponijeti. Pa kad je krepala. Nisam ja kriva za to. Ajde, bit će i ovo dobro. Ne sviđa mi se to što snimamo. Neoprezno je, nemam pojma. A dobro, gle, on zna šta radi. Ova kamera ima softver koji nam već za vrijeme snimanja mijenja glas. Neće nas niko moći prepoznat. Kad smo kod glasa, jesi ti njemu čula glas ikad? Ne. Kako onda znamo da je riječ o njemu, ne o njoj, recimo? Pa, mislim, zar je bitno, ako nas dobro plaća? To se namjerava seliti ili? Pa, možda je skužio da ga pratimo. Ti su dobroga ti dokumenti. Tu pogledaj. Albumi, kuharice, ne.